Halo, halo, kita streaming lagi nih. Peluto, tolong. Kita main lagi ya, guys. Gue lagi seneng buat main ini, guys. Main Pokemon ini. Jadi di sini kita bikin misi. Gue pengen bikin misi sendiri ya. Jadi gue pengen ngumpulin duit aja sih. Sama naikin level aja lah. Mau kalah, mau menang, gak peduli gue. Let's go gak sih, guys? Sendok butuh gak sih, guys? 26 ya. Kalau kacamata berapa, guys? Wih, 32 nih, guys. Coba kita pakai ini aja ya. Biar tambah sakit, guys. Nah, hero tipis-tipis nih. Eh, gue lupa gue lagi nonton live orang anjing. Let's go. Duh, lama banget lagi. Gak apa-apa kok. Thank you, Bang. Cing udah dihabisin gitu, Bro. Bang ini, Bang. Gua dikit lagi, Bang. Lu buang-buang. Woi, anjing. Ayolah, ayolah.
Tar bang. Ah, anjing. Sabar-sabar guys. Aduh, mati lagi woi. Sini woi. Ya anjir. Jadi baju gak bisa guys, gak bisa guys. Kekalahan pertama kita kah guys? Ah, tai gue, sini weh. Nafsu guys, nafsu guys. Ah, susah banget guys, gue gak ngeliat anjir. Weh. Sabar guys, sabar guys. Aduh guys, belum level banyak nih guys.
Susah banget guys. Tuh dia ngapain coba di sana? Kenapa ultinya ke situ ya? Susah guys, susah. Musuhnya jago-jago anjing. Aduh, bayar. Kekalahan ya. Dari kemarin kita menang terus soalnya. It's okay, no problemo. Lama banget. Kadang dimaininnya ini sih Duraludon dah gua. Duraludon Flash Cannon sulit guys, gak bisa kemana-mana soalnya. Jadi kita bakal ngandelin ini sih, attack speed kita. Oke, kalau kayak gitu gue ke atas. Ini yang tengah nggak ada nih. Enak aja lu mau ngambil. Belakang dulu bang. Bang sabar.
Ih gila, perang mulu guys. Aduh ini pelecehan sih guys. Duh ini blow on sih. Yah, menyerah anjir gitu nih. Gila MVP gue. Coba gue mau lihat data pertarungan gue. Oke, oh iya juga guys. Gue masih penasaran sama ini sih guys. Duh, magenya nggak ada ya. Pikachu dah.
Pikachu ya. Gila, Pikachu paling banyak skin anjing. Body barrier anjing. Gak ada yang ke atas nih. Anjir, diborong semua anjing. Wah, telek. Semuanya lo ambil. Salah. Salah lagi. Itu ambil anjing. Pikachu gue jadi nggak sakit deh guys. Aduh. Kesetrum dulu dah. Balik. Tuh, itu gue bawa. Salah ambil jurus guys, gak enak banget. Tuh yang bawa cupu banget lagi anjing.
Gak ke ini anjing, weh sini dulu, jangan bawa mulu. Salah nggak gara-gara salah nggak berjurus deh bake. Jari gue cabi guys. Pikachu support dong anjing. Ayo ayo ayo. Ayo dong, ayo dong. Kotor.
Bang, bang, bang. Ya, kalah sih ini mah. Cacir, dikit lagi babi. Menang kalah ya. Gara-gara sambil salah ambil jurus gue guys. Bye bye, bye bye. Tuh, gak ada yang ini lagi. Oke, gue ini. Serba bisa ya, nggak ada anjing. Ya mendung mulu dari tadi nih guys rumah gua. Ayolah, come on man. Ah, telek babi, telek babi. Anjing diambil orang. Babi. Nafsu banget liat.
Weh, sumpah kebanyakan orang di sini, Cok. Deh, 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 deh. Balik. Ah, gue bingung sama orang-orang ini, nafsu banget apa perang anjing. Weh, bawa, weh, bawa, weh. Ah, capek gue lah. Balik dulu. Nafsu banget sih anjing. Ah, bawa kagak ada orang anjing. Ah, kena anjing. Guys, come on guys. Tahan aja, tahan. Astaga, buset dah.
Gua lagi yang ngekill anjing. Takut. Guys. Mundur. Astaga, maju terus aja lu, gak bakal bisa ngegolin anjing. Kayak gini-gini nih. Bye-bye anjing. Babi lah, capek gua ngelindungin anjing. Capek. Cuma gue MVP, ngerti gak sih? Capek guys, capek. Turun lagi. What the fuck lah. Aduh, lost streak. Pakai apa lagi nih guys? Dolar kuning nggak ya gue ngomong gitu tuh? Bingung gua, bisa guys. Gua mau nge-push tapi yang bawa kalah, yang
Gak di ke bawah. Oke. Ah, anjing lah, diambil lagi babi. Ah, gak kena babi. Ah, capek gue. Lihat, gue udah sendirian di sini ya. Si Kala sih malu sih. Mampus, temen lu kalah lah. Lu nungguin gua di sini ya udah, kalah lu sama gua. Push lu. Ayo, gua tunggu sini. Weh.
Gue nadai kan lo. Itulah caranya guys. Aduh aduh. Uh, uh, uh. Mati juga gua. Haha, lu juga mati, gua mau mati, bro. No one can stop me us. Gimana sih? No one can stop me now. Goblok anjing matinya sama itu kan. Lu ngapain di situ? Anjing lah. Bang. Kok bodoh banget sih gue ya? Allah, kenapa sih punya tim kayak begini banget guys? Ini mah kalah sih gua. Kok enggak bagus menang. Kesel gak sih lu menangnya? Menangnya dapetnya dikit aja. Kalau kalah nyesek banget aja. Garde deh guys. Oke, aku ini. Ke skin guys.
Aduh, hero-hero begini lagi guys. Giliran gue pakai. Wow, wow. Ayo, udah gua. Kenapa mati semua? Telek lah. Weh, bang. Weh, tolonglah. Aduh, babi. Sabar Jun. Kenapa sih hero-nya? Ya Allah. Gila gue kan. Gila gue gak risiko berubah bro. Gue gak risiko berubah sumpah demi apapun. Tele lah. Hero-nya sulit-sulit banget ya guys. Gila, semuanya dikeroyok anjing. Weh, kesini weh. Buset dah.
Mereka kompak banget guys, perasaan anjing gua. Cebut. Nah lah guys. Boleh. Lelah guys, lelah anjing. Gue udah jaga-jaga posisi, mereka ya blunder lagi. Emang harus dikasih kalah dulu kayak ya guys. Belum give up, teleh lah. Tuh. Apa sih, gua gak nyerah anjing. Capek gua guys, capek. Kenapa ya? Orang pada menyerah pun udah mulai nih, gua ketemu tim-tim kayak gini deh. Gila, turunnya 140 nyet anjing. Haruskah pakai mode ini guys?
Bener-bener lost streak bangke. Aduh, kebanyakan mage nih anjing. Sumpah guys, lu jago main Mobile Legends main ini. Waduh. Ini tuh mekanik baru lagi guys. Jangan ada hero yang ini aja. Ngejar-ngejar gua anjing. Gua nedai gua. Ke bawah semua. Ah udah, gak usah dikejar, gak usah dikejar. Ya, Bakayaro bangsat. Oh, gue dapet. Balik, 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 balik. Lihat, ini ngapain coba?
Gak bisa bro. Let's go. Let's go. Mati anjing. Kalah gue. Skill 2 nggak sakit sih, cuman bisa buat ngedes doang gue senengnya. Gitu dong. Naik turun aja anjing. Tuh, naik ke 30 turunnya 140 anjing. Last game guys, last game. Mau kena, mau menang, mau kalah bodo amat.
Gua ke bawah. Eh, ganti guys, ganti guys. Kan nggak ada yang tengah nih. Aduh, ini ada Grand Ninja musuh nih, ngeselin guys. Biarin Darkrai tengah aja lah guys ya. Woi, atas woi. Nih lihat ke bawah pada anjing, nggak jelas banget.
Let's go. Ah, balik bang, balik bang. Mampus mati lu. Susah banget ya guys. Kalau perang langsung tuh nggak bisa kayak Greninja guys.
Ya elah anjing kalah lagi dah. Menang. Amin, amin, amin. Gue yang paling banyak, Cok. Ciri bergerak satu ini doang, guys. Kita klaim-klaim dulu. Misi-misi doang gue ya. Tuker apa nih? Ini gak guna sih guys sebenarnya. Rental aja. Ambilin aja dah, butuh duit gue. Apalagi nih gue dapet. Dapat satu doang anjing. Ya harus update ini lagi deh. Adakah yang bisa dinaikin? Teman. Terimain aja semuanya. Latar belakangnya begituan. Gue gak butuh kosmetik guys. Duit gue baru 6.000. Ada nggak hero yang mantep? Ntar kita tuker-tuker dulu guys. Wih 100 nih guys. Tujuh 79 ya pas. Hero yang mantep ada gak? Hero Pokemon yang mantep. Rp6.000 gitu. Hero mahal semua ya. 8.000 paling murah cok.
Wih, bisa nih naikin nih guys. Ini gak gue naik-naikin malah. Salah lagi. Gue naikin apa lagi ya guys? Habis pas. Oke guys, mungkin segitu dulu aja streamingnya ya. Terima kasih yang udah mampir. Sampai jumpa di streaming berikutnya. See you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.